Lakhipur online puthokchaba April gi tang 16 thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maruoiba Pao Lok Sabha mikal gi mangoinana Prime Minister Narendra Modi numit ini gi oiba khongsata Assam da lakadori Mapan Manipur gi sagnai theater activist Yumnam Indrababu lekhidre Mikhal ga mari lainana Silchar Rongpur gi Korati Gram da Congress ki achoba mifam ma pangthokre North Eastern English School da Parents Prayer Day ki thorom pangthokre Manipur ki tongan mafam singda makhatana ST demand ki khongjang sangsinkhre amasung MC Mary Kom Paris Olympic da Indian team ki save the mission ki phamda ki resign tawjarage haikre Haujik mapungoi pa pau tabirasi Lok Sabha mikal gi mangoinana Prime Minister Narendra Modi numinini ki oiba khongsata Assam da lakadori April ki tang 13 ta thunglaba matung April ki tang 13 ta Borpeta Lok Sabha seat ki AGP mire Phonibhushan Chaudhary ki damak vote khomgadori matungda PM Modi Agartala ki damak khongsan khigani hairi panbe yai Assam da tangkak ahom thokna April ki tang 18 kuntaruk amasung May ki tang 3 ta mikhal pangthokani June ki tang 3 da vote masing thigani Mapan Manipur gi lila drama amadi theater gi lamda sagnai rapoza Yumnam Indrababu haukiba April gi tang 13 sagul se nimitta lekhidre lekhidaba matamda masagi chahi 63 sukre mahangna lekhidaba si lamda masigi theater gi lamda mensinba ngamlaroidaba sarukama oyhauragani Kasar jila gi Maspara da pokiba haujikna poila pulda jumlingduna lekiba Yumnam Indrababu Assam lenga ki District Agriculture Information Officer oina thabakta gi pothaki Doordarshan ki Mamikon Production gi Ningthauja Lanchana puthokpa Ilisa amagi mahauda mahak Naurem ahal gi saktam langki Manipuri Sahitya Parisatna Natya Bhushan Upadhi ki Maharaj Gambhir Singh Memorial Committee ki advisor oibirami mahakna iduna phong ki balairik singh gi manungda Teken Rajit Bir Mapan Manipur da Manipuri singna khundaba Kasar gi Puari da Manipuri gi mafam Kongjom lan gi aroiba numit aduga tha ahum gi chefong sana lebaki editor su ibirami Saknai raba theater activist Yumnam Indrababu na lekhidabada Mitei Luchingba Silchar Lok Sabha Kendra ki Congress Party ki observer Dr. Maimom Santi Kumar na lekhidraba oza sigi sangai ta chatuna awaba phungdokre mahangna leipareng ama katuna lekhidraba oza sibu aroiba bidai pikiba kolina imung manungi awaba ta su saruk yakre Sakhi Saheli CLF na makhoi gi nauna office hall ama sanana bagi damak ngarang Lakhipur gi MLA Kausik Rai gi maphamda CLF asigi maikei tagi memorandum ama pisinkhre memorandum pisin basida CLF ki president oiribi Bina Devi galoinana Komolini Devi Jamuna Devi Purnojyoti Devi Sankita Sharma Anita Hazam amadi Rita Singhana chingba sarukjaki Silchar gi Rongpur Karati Gram Simultolada Kasar Jila Congress na silang tunangarang irai numita Mikhal ga mari leinaba achouba mifam ama pangthokre haina kiba matamdagi pung ahum thengthana Assam Pradesh Congress Committee APCC President Bhupen Bora thunglakhrabasu mifam aduda tin kiba mi ki masing hanthaki de hairi Silchar Lok Sabha Kendra dagi makhoi gi dol gi mirep Surjakanta Sarkar bo mai pakhananaba Bhupen Bora na miyam da haijaki mifam da APCC gi President Bhupen Bora Katikura gi MLA Kholiluddin Mojumdar Jila Congress President Abhijit Pal mirep oiriba Surjakanta Sarkar hanagi MLA Ominul Haq Loskor amasung Ajit Singh Borkholagi MLA Misbaul Islam Loskor loinana Dr. M. Santi Kumar Singha amadi atei dol ki maruiba miyoi kayana sarukjaki Dikholia din amar dolor সংগঠনত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি থকা এজন যুৱ নেতা সূৰ্যকান্ত চৰকাৰক আমি শিলচৰ সংৰক্ষিত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত শিলচৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰাৰ্থী সূৰ্যকান্ত চৰকাৰক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যি ধৰণে আপোনালোকে সহায় সমৰ্থন আৰু সহযোগ কৰিছে মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ হৈ সমগ্ৰ শিলচৰবাসীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ
इम्फाल की टॉप मोइरांग कंपू खेवा बाजार द लेबा नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लिश स्कूल दा स्कूल की मैनेजिंग कमिटी अमदी स्कूल की प्रिंसिपल आर.के. खोकेंद्र की मिटिंग मखादा पेरेंट्स प्रेयर डे की थौरम मपुंग फाना ngarang पांगथोखरे थौरम असी पांगथोखिबगी नुंगी ओइबा वाफमदी हौरकलिबा माहिरोइ सिंग असिबु हेन फबा ममा मपा बुलुना तौबा थौगलोन खंगबा अमदी तुंगी अचंगबा मियोय अमा ओइननबा पांगथोकपा थौरमनी हाइरदुना स्कूल की प्रिंसिपल आर.के. खोगेंद्रना हौजिकी माहिरोइ सिंगना मोरल मांगथरकपा अमदी ओजा ममा मपा अमदी माहिरोइ सिंगी मरक्ता हेन अचेतपा मरी अमा थमदुना चाखोदनबा होनजबनी हाइखी Sejibuk mari ni panba lai faraba sai April ki tantara ki si jibuna je langya duna और special day agati parents prayer day haidra ki sinja bane asi ki maro ibun ngi ba wan thokti hosi ki makam da bang kharak ni ba angang singi dabja sajachi bari bakhara parents ta lambi ba mashina maram oiraga parents ka singa sunna koina section na yengma matam da angang sing se asoi ba lambi rom sak dana ba haidna maski maru ba no wan jaraga koina ngasini program sinja bani Masalah ista parents ko ayam ba maximum parents lambi se ini batik school ki principal amoy ni amna ngai ba pung chari baina na matung daki kasi hari ko nabi sidaki session number da ikoina program sinjeri bese matung session da de abo ko su hela yamna sauna function na bese ko ngamna na bai kona jage haina maski wa ko na masu jari baina na masida sili bese ki Nung koi wan tok si kasai koina wala si kasu matang pati kre aina koi na palisi angang singa parents singa laina ba palisi and session na han ba amadi wala singa parents singa so palisi and session na koina angang ma sema matam da amuk ko sahena sang kokwa ebadi matik sa ba angang ma sema matam da dong la hena ko khana na bi dunia ni khajara ga koina kasi program Manipur की तोंगान मफम सिंगदा मखाताना एसटी डिमांड की खोंजंग संगसिनख्रे हिरम असिगा मरी लेनाना वर्ल्ड मितई काउंसिल WMC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी की सेक्रेटरी जनरल याम्बेम अरुण मितईना थादोरक पचेरोल मन हाय ngarang nungthil khongjang adu tera khongsang bi moirang da pangthoki khongjang adu da CEC WMC की youth affairs secretary yungkhaibam siam Salai Kanbaluk की चेयरमैन लेचोमम गोपाल IDM की स्टेट सेक्रेटरी हामोम जेम्स KMKKL की एडवाइजर KK मोइरांग KMKKL की सेक्रेटरी हेमाम सैत्यजित मांगांग केमकल की प्रेसिडेंट PH निपा मचाना चिंगबा मियोय सिंह सरुजाखी मखा तारकपदा वांगजिंग खुनो कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट तसु खोंजंग असि संगसिनखी Lakhipur Senior Secondary School Fulartol की हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर द तमलिबा मुतुम अमरजीतना हंदकता सेपाक तक्रो मसानादा नेशनल चैंपियनशिप की टीम इवेंट गोल्ड मेडल लौरकपदा स्कूल असिना हरावते अम्ब फोंदोखरे पनबयाय मुतुम अमरजीत मुतुम राजेन अमदी मुतुम ओंबी प्रोमिला की मचानुपाने ngarang स्कूल असि की वाइस प्रिंसिपल S. Jayant Kumar की लमसिंग मखादा अपुनबा स्टाफ सिंगलोइनना अचंबा कुदुल पोट तमदुना तरामना ओखरे थौरमसिदा स्कूल असिगी सीनियर एटी युमनाम सरत असिस्टेंट सेक्रेटरी सिराज अहमद डॉक्टर सोबिता सिंह सुब्रतो मजुमदार न चिंगबा मियोय सिंगना थौरमसिदा सरुजाखी Olympic bronze medalist amasung taruklak world champion oikhrabi maming leirabi boxer MC Mary Kom handak pangthokodoriba Paris Olympics 2024 gi India gi contingent ki save the mission gi phamdagi mahak masagi oiba personal problem na maram oiraga resign tawjarage haina ngarang irai numita Indian Olympic Association ki president Dr. PT Usha gi maphamda cherol pisinkhre laibak asigi national team gi makok oina MC Mary Kom gi mahut sinanaba ama अथुबा मतमदा लाउथोगलगनी हाइना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेरोल अमदा फोंगतोकली खंगन जबामा
Health Care Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakhanglaba Chahi Amagi Diploma, Chahi Anigi Advanced Diploma, Aduga, Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tamba Yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science, Silchar Amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar Anina, Kusam Naduna, Lingya Vidyapit University Faridabad Ki Makhada, course si Tambiba Hore. Healthcare ki field da skill development Oiriba, Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na Chingba, 12 pass Taurabasina Tamba Yaraba coursing asi Tamduna Isana Isabu, Tabak Bijapaki Kudung Saba Lobio, Aduga, Nursing, Yoga Attendant, First Aid Training, Emergency Medical Staff Amadi, RNP course na Chimbagi, Atenma Matamgi Oba course Singi Tamaktasu, admission Hausere, SMDEP Civil Hospital Silcherda, Practical Tobagi Kudung Chaba Sutanzari, Akupa Marol Gitamak Institute of Medical and Paramedical Science, Ismail Market, Central Road, Silcherda, Lensimbirabu, Natraga, mobile number 93957324560 of Hongabiu. Nungairaba Pao, Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare. Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba, khud haigat pa yadaba, khu tangda naba, saru amadi singli naurida nungaitaba, paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengnana bagitamak ngasimak lengsin birago. Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain, Dr. S. Chandrababu Singha, Holistic Therapy Center, Nilmohon Complex, near Muscle Gym, OB Road, Fullertol, Kasarasam. Nongmaijing na tabada numit khudingi ayuki pung mapandagi, numidangi pung teret pauba laying zari. Mobile number 8638 078821. Aroibada Maruiba Pao Amukhanna Lok Sabha Mikal gi mangoinana Prime Minister Narendra Modi numit ini gi oiba khongsata samda lakadori Mapan Manipur gi sagnairaba theater activist Yumnam Indrababu Lakhidre Mikal ga mari leinana Silchar Rongpur gi Korati Gramda Congress ki achoba mifam ama pangthokre North Eastern English School da Parents Prayer Day ki thorom pangthokre Manipur ki tongan mamafam singda makhatana ST demand ki khongjang sangsin khre amasung MC Mary Kom Paris Olympic da Indian team ki save the mission ki phamda ki resign tawjarage haikhre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare